Ka Seng Riboy Youth Federation Sengkmi, mentas ngi kalasong da kajingalang bakirpang ka Central Executive Committee, banshim ya karai halor kajingtumu ka sorkar, banwanra bante ya katach Resort and Spa ha umyam hadian babun ki padba, kilakili halor kajingsngap jar jong ka Seng, bat ke ei kanong rim jong ka, hakabayade bat kate kajingtumu ka sorkar, ban penyeng ya kate ka resort ha umyam. Habak range kilat pathai khubor nakalyang uba bipul thank you president hagajing don lang kidukon uloong baka seng kam kirsha ne persha ya kate ka project hinrei kabu kindon pat ya ka sorkar baka dei ban pin urlong shwa ya arkli kimat dawa dang sa teng bakin thop ya ka jingpen trei kam ya ka inaline permit bat ka jingpen he ya ka lieng sun kabadon ha umroi namar kam don jingmon lada ka sorkar ka thumu ban kintiu ya ka kam jungo kai kat batang ka ka lieng sun ban hiar ki lieng sun he kam patla ban biang ha ka ba kinong jungo kai perthei ki haban hiar ha ka jela asam bat ka jingyo nong kan dei ka jela asam na du ki kali ki baket ikinong jungo kai perthei ula kadawru ba ka Meghalaya Legislative Assembly ha ka khatkhandai tarik uno apra arjar khatkhandai kala dep ban minjur ya ka resolution halor ka ILP hinrei hadu minta kampat trai kam namar bakadang sakut ha kami jongka Ministry of Home Affairs bat lada kini kimat kin urlong ka RBYF kanlong ka bandingkong ban priang ya ka Taj Resort bat kiwe ki project ban kintiyo ya ka kam jungo kai perthei hinrei ya minta ka sarkar ka dei ban pindep shwai ki dei ki jingdawa baka sengkalabu Menasngi yo benti punya jeliu hi hakabidi bekam kaba ngiyui hapo gari ka jingja hapo gari jungi badbun hi na plengki world wisher ki beit ya ka seng ribuit federation nadu ki pajba ki officers ba fair don ki MLA na ribuit district but kunjur hawat haka ying ke jungi haka seng ni baro ikwa bantip kai ka stan jong ka ribuit federation hakabedi but kini jingmi jong ki jinghuri ura ikunhun dawa ban long bandon no kata ka resort and spa hapo ribuit district bar hadu kini sini na ka RBF kam shem lakrani ka wara ka jing pelungo ikipajba bubun balang ka district idon ki bafun sangan nakalyang ki pajba ki bagi ya ka seng ki officers but ki pulit ki kwa bantip ke ka stan ke ka RBF ka don but hagi ngong pajba hagap sautri kanon ka isi ngin ya kan ka isi namar ngim sim lala ban sim kanu ka benta na kidaw bang kedon ke general council ke ba kang sudah pakat witerik ngiyong bangin pendep ka general council badi kita law ngi khamla ban yekran bat si benta kini kijing yaki Tehadin kabangila syong menne perisngi ban ye perkat halor kata ka jingwan jong kata ka hotel industries hapo ka Triboy district jungi ngi kidon ke jing syathan bag ngi ru kunju na kaliang ka sunjuk kirang baskong jungi na po Triboy district kila ai lali kendu yo menteri rongba badan burom jong ka jela ka jungi bat kila ai ru ya karai lan kata ka stan ke jungki halor ketika isu Bansnai kata Taj Hotel lana kidon giong adu 7 star. Te halo gani ngilai keren but ngikwa ba lemba kalat pakai kubor ban pinsngau syabaro ki nong songnong jongkari boy district segi wel wisar jungi segi officers ki ba jangi but yaki padba jong kejelai berkowai hagabedi bat kastan kanang nongrim jongkari boy federation halor kani ke isu bantai ya kata Taj, dia kata 7 star hotel hapo umyam. Nakaliang jungi kumba fitip narus nam kibalalej no kisam arajar khatway khat ar khat lai ngila yang hanorim bandawa ya ka ILP. But hagitu kisam ngilama tu kijinge buna pleng kit khot jungi hadu lai banai kim simlala banton haying ki hab jengai na kaying kasam ki kun kiti banri banmat bansakem ban penim ya ka jingdawa ILP tahaba ka sarkar kadon jingmut banwara ya kat kini ki development po state kabangi persya handai ka sarkar kali kamram juki ban perkat senungkong ba kadi ban penur long swa ya ka ILP hapo ka jela ka jungi Nadu iti Islam, hadu kini Islam mementaru ngidang yai im ke jingdawa jungi berpetrikam no ya ka LP. But ngiiro ya ka sorkar, lemba ka
rai jung ke Meghalaya Legislative Assembly haga khat khandai tarik ubenai Disember jung stem ar khat khandai kala pasro wat ikat resolution naga Meghalaya Legislative Assembly bandawa ya kajing penterikam no ya KLP hapo kajela kajungi kila pasak ya kani syaka Ministry of Home Affairs ban yo no ya kata ka cingsoi ban penterikam ya KLP hendak ngi mencisngi hapo assembly ka don kajing ya tai ni ka bakrau kata ka debate hapdeng jong Chief Minister Badan Buram jungi ban opposition leader daga ba kala iru kacing krut kata kacing ya tainya ban kran hadu kudok tiru balai fimlek mapi ban kran ya home minister prime minister juga India bandawai ke ILP nama nakaliang jonga ku chief minister kumbau penpau baula yai kran balai ru kacing tho dementa ngi phai biang chakan ni benta jong ka jela ka jungi ka district ga ban kran ni kata ka touch resort and spa hapo umyam ya kan itu mentangi nagalang KRBF ngimong bangi persya lan ngimong bangi kersan lara ka sorkar kala so menteri kamno ya ka ALP haka jela jungi kanorim banungkong lo bangi dawa kabar lara ka sorkar kan pendap no mardor ya ka Shillong Airport kemudian Homroy kamu nakal yang KRBF kanam dan kano kajing persya ya kajing one day jong kita ki 5 star lan ki 7 star hapo kari kajungi naman ngi ba lada ka ta ka 5 star lan 7 star kan one hapo kajela kajungi lan ka district kajungi kajing kali kalong begini ki turis lan kita ki bru ki bahas pa keleng sodong ke pertai onda ki one syakata ka jaka syakata ka touch hotel lan kata ka touch resort and spa ban pelut put ya kepisah kajungki kajungkeli kajungi kalong hai kin ngam tharai bekinwan da kita ki train kinwan be da ki flight dalara ka sarkar jungi ka syukurki ban snai kita ki 7 star hangne kamdan jingmut ba kin expect ba utau turis buan fly na Delhi na Shabar kari unlan hang te hapo Guwahati airport ki kali kamai ru baro kin yo lut na ki nong Assam kin chuan kai be kin wan kai be angte kin chongsa ba kin phai de ti kali kajing dawa kajungi kalong ba ka sarkar swa ba kan ya khmat ya kajing tei ya ketika resort and spa jong ka touch hapo ka jela lan hapo ka district kajungi kadai ban pendap swa ya atli kimat ka bangi menengirai ba kadai ban wara kawai penteri kamno KLP kabar ban penheno ya ka runway ba ka Boeing aircraft kan lano hi hapo Shillong Airport ngibu kini atli but ni sulok ru bat kesenjuk kirang basno jong Gariboy district kubakila om ba kim persya lada kisna hakatu ka existing jong ka orchid resort lake resort hande ngi yang mentam ngin hapan persya na kalyang KRBF ngin haban yakran ban persya ya kani ka bentah na marbal tar adu ba pimpalla ban snai ka penhe ya ka airport ba kini ki Boeing aircraft kin land hapo Shillong aircraft atau Shillong airport kamdan jingmut ya ka sarkar ba kat perkhat ban priang ya ki turis ki ban flu kin fly nawe jeka kin land Guwahati ba kin sawan sapo Meghalaya ngidawa ya ka sarkar ba ka sarkar ke mardor ka di ban penteri kamno ya ka ILP bat kamde isu ban kedokti au CM Badan Buram jungi rum de ban kedokti ba bali utai memilih ekran bali family ekran bali majing tho la kalian jonga ai balada nibur ka jingkular sa CM Badan Buram lala don kam ban ngin syat ngan syadu support jantar mantar na ha Delhi yala mafi kumus chief minister Badan Buram bat baro ki MLA grupun MLA Badan Buram ibang inasanya ke resolution bandawa na ka sarkar India ban petrikam na LP penino am tang ke jingtho am tang ke jingkran ngin penino dakadak don kam mali syatkan sedali ngin yale mi pi ndu pomot ki MLA na kalian jungi pajba Gariboy district ngin lek lang sendam lang syatkan lang bat pi sadali
ban penurlong ke jing dawa jong ka ILP ban penteri kampung jela jing kat kum ke resolution kepala pas kat kendai terik Disembar arjat kat kendai ikan pot kumbakalong mata filal compensate dia kijing siu ban ngiu jing tibru ba ladap khot tendaru ban penhe ya karanui fokus shua ya di hakini ki benta penhe no ikarpot sestang bentai pat ya kenika 7 star ne 5 star ne lada yong 10 star ru dabu ngim dan kanu kajing persya lada ka sarkar ka penbiang ikini ngatli halo kenika man na kalian jungi ka seng nginsa bu daka jingtho shau siam badan buram bat kumju shu deputy siam badan buram jungi ya kastan ke bakar BF kadon kenang ba kanlong officially nalo kata ngila hakajing ya tainya mana hakajing ya keren hang ni ngiong ba kamdan jingmentoi kijingwan kini ki industries po kajela jungi ngikran ni kam kajam ngikran tingi la differentiate kabide bat ka manufacture industries bat kani ka hotel management industries nama ka tourism industries kadai ka second largest industries ak pathai bergawai handai kumba dan bakdokti ya kitiki industries ki balaswa khang kherdap mentah hapo bernihat ipip area berketik MIDC nagalan jungi ngi ongru ngin thoru kuisti bandawa naga sarkar bakat thauno ya kata land seizing act kabagini ki company ki ba hadu kini isngi kimdan show nadu sam arajar lai sausan rew nyo ini ki factories ki benar berniat kibun ki belami no nak jela jungi ade hadu kini isngi pat hamla ban pendon kam show itu keceka ngi ben man baka sarkar man kini keladap kalau jingmut ru ban penkelab yang sakawai keceka juga agriculture sya kata ka industrial area ande habangi page kata ka ipip ketika estate industrial estate ke jopi ni na pedeng 6% kuman 20% kini karena ki bala khanglut baro te bali mai shu shawai daga pendu no ya kitu ki bala khang dagi bun snem mentah kalau kini apli ki mat ke ba KRBF lembakan ke isi ke simekarai bat sen kan dikendu no yau siam badan buram bat deputy siam badan buram jong kejela kena bangin yo bat ada ke jingtho saka sarkar ni ngiyong bangi priang ya ke development ngamtip hadu kan no to penting nama dalam deh hingin pat poi ha tu ke jeka hendai ke ba ngi yo ni ba idon bong na bahkan tak kita ki fauna floras ibadan hak tu particular belum idon bong bagi dong kita ki sim ki bawan hair nak keleng saudong ke pertai ki bansong bansa hak tu ka umyam lek kata ro ngimpat tip ya hadu menta ki batip ngi Haribo district hi bawan ude tu amur falcon mbaro ngilatip itu menta ngimtip what kind of species ki bawan kita ki kenjasim ki bawan tu bagi itu ki flora ki fauna ki badan hampur ngi ngimpatip jadi keren pat hakabedi bat ka mariang baru ngidon ke jing kli ke mariang ngai tenat ya ka kenun seng GTF ka balami syahmat nadu ndai tangkani ke isu bamata hakiwi ki isu ngi kalami khmat banyak keren don ki basna ka slap halor ka wa umur apa ka wa umkra ila persya kila don gibapek hendai menta hakabedi patka jingsna jongkani ka hotel how belunong hi kumbang yong sepi bam ya mentangim palak ban kerani eru namar ki ngikran base pe ya ketu ba mi mencisngi pat berkuar bohong ba kinsna ke existing dah ba kyong kinsna ke existing kemudian what ya kata ru nginang persya ya menta balingi persya kalau berkongsan ya ingi kalau bangin yo no ya KLP kena mengintip mana baru kamu darung baduk tu di bendon ILP darung gitu gibai spa ngingon kamu kata KLP ka di menteri kam ubaduk umur spa ka di menteri kam solensar kata kau ingi dawa ba menteri kam no KLP naik dok tisu pi kamri kran pi kamajing tho shau prime minister ne home minister te katu kam di ben misu lala kadon ti kli baron tu phone emle yalam dan kam syatkan sedali na jantan mentaru kemun ngi pejba ngi koy bangini asli sanran kau kata kabar ko mo spi mentan
Lada he invite ya kita ki 7 star dan 5 star ki tourism ki banwan ban pulut ika pisa ka jumpi sa state jungi ngiyong bat kinamwan ta dekat train kin penerkam ba ki flight ka jingkali jungi kalong kinlan hai Guwahati airport onde kilan ha Guwahati airport bayo long di kitu ki kali ki panasa kinamdan jimuntai yangi kinong susnong jo kariboy lan jo kejela ba ngin long tang ki long pek narut jong ka umyam ya kita ki buwan dari kali AS01 talong i dawa kini apli penbiang so kini apli haka jela jungi kamun nakal yang karbf kamdan kanon jing persa la hiong kansna sita lumpong deng ne kansna so existing kemudian katu ngi yamantang yong bengin persa ngin nang pek pendap so kini apli menta ngin sanang ya keren pat haka benta ka ba